Bedste områder at bo i Rio de Janeiro. 1. Copacabana. Et populært kvarter i Rio, kendt for Copacabana Beach, Sugarloaf Mountain og Kristusfiguren på Corcovado. Ipanema. Syd for Copacabana finder du Ipanema med sin trendy stemning, Praia do Alpador og Tom Jobim-statuen. 3. Centro. Nordlige del af Rios centrum med budgetvenlige overnatninger. Udforsk museer, kolonial arkitektur og Lapas natteliv. 4. Santa Teresa. Et bohème-kvarter tæt på Lapa med Parque das Ruínas og Lago dos Guimarães. 5. Leblon. Et eksklusivt kvarter ved siden af Ipanema med Praia do Leblon, Mirante do Leblon og Parque dos Irmãos. 6. Botafogo. En strandby med udsigt til Sugarloaf Mountain, Botafogo Beach og restauranten Fogo de Chão. 7. Barra da Tijuca. Et fredeligt fristed 30 minutter fra centrum med Praia da Reserva, Praia da Uatinga og Tijuca-skoven. Find de bedste overnatningssteder for alle budgetter på misturist.dk. Klik på linket i beskrivelsen for at læse mere. Jeg ønsker dig en god rejse.